Ütübүнүнөн мени хабыгын каратык success to безидин клеточное питание продукциядан тугунан билейнер яхтын барабын. Мен бейин бу продукцияны босылыктан сагалан иягыт жабын. Амастан хакастабыт продукциям ден радиопротектор болар. Онтон сыябайы омега хакастабытым, не инулин плюс хакастан испити. Тут андан ди болахатына билин оларын ханатактына бу булырын китенче бекеллакка оңа сиедеспер улханбай бардакта калды. Оны бу радиопротектор испитим. Онна бу омега инулин плюс испитим. Онтон түнүгө бу бардакка бета жана хок балан калбыт. Не хок олора улхан сити жаныбын, туалабыт жанатын бебер лишне, онна давлениялакпын постоянно эмебин. Бу продукцияны ихиминина на 5 миллиграммна 5 тага ихерет. Таблеткан дозада билин болан онтогун аччатамын, иккаңарда ихеренчим. Сыябайы багар көрөммөт токтотокпун десеп. Онна геморройда атым, геморрой меме аспы курдук, охандык риддемекке жым болука. Онна бу хамай тугун ден гепатит тахпын бөлбөр, хронической кастагын болла. Онтугамын болланы ас сылайы узига коркавармын төбін. Оны бу хайын түспүттер результаты түшүмей оғаты. Беркәбеттен әті олейін болланы. Манна кәлемін күддіремін эманатамын эмиспетім. Оны күттер листенге инулин плюс онна омега испетім. Онна бирый боламарымын, барамын анализ тұтабыдым. Манна бәйімді дуар. Оны барахам көрім баран анализин жүй болбыт дейбіті. Онна если те узин результатын билбетим эбите боллар, эн бырын жүй болбыт, анализин тупсубыт, эн дровый болбукун демар ытын бейемете дейбіті. Оны істен марамын наха жүрбідім. Олейін даши ихереппин дейдім, ден ханана жамын, эби хакастатым, онна сас диемінеме узивар түйем, онна же көрі, кетенен көрі хаджабын бейербен. Оннатын бағаңа ихер жаңа, хаңа бисер жаңа бұл продукцияны үйретен, туғанын, кутамаққа ихинде бейем ыңырабын.